Umunyabwenge agira ibintu bitatu bikomeye. Ijambo rya mbere, umunyabwenge azi gutekereza neza. Ijambo rya kabiri, umunyabwenge azi kuvuga neza. Ijambo rya gatatu, umunyabwenge azi gukora neza. Igifuzo kibwirwa n'amagambo atatu. Ijambo rya mbere nuko gitekereza. Ijambo rya kabiri nibyo kivuga. Ijambo rya gatatu ni situation cicayemo. Usari igifu azagenda mu muhanda yashika ukamusanga aricaye. Wamaruka maze ngo se kuraje he ngo se haraho none wavuye muhiru wauje ariko wari wahura n'umuntu mukaramukanya mukamubaza ngo ugiye ngo ntaho ngo naza ngenda gusa. Ubwenge buza buyobora umuntu akamenya icyerekezo. Umuntu yokuziza nukusa, umuntu yokuziza nuko umeze. Nasanze umuntu azakizwa n'uwundi, umuntu azakizwa n'undi. Ubundi umuntu agututse nawe ukamusubiza uba wakiriye ubujiji bwiwe, nawe uba wemereye ko kubamo. Nukuri umuntu yogutuka warangiza ntumusubize azataha atekereza. Ubwenge buzagwa aza yoyo bimuhira yoyo biwiwe. Usana ubwenge buza butuma umuntu aganira n'umuntu ukamumenya ibyo umusubiza n'ibyo utamusubiza kubera kuko kera wewe wabimenye neza. Hari umuntu uzuza akamagukubitira amagambo ukamugenda utoratoranya utwusubiza. Ubwenge ni bwiza, mwite ko kumenya. Kandi ndatangaye iyo Imana yatubereye imbaraga natwe tuba tuja nko gukomera mu bandi babe bavuga ayi wowe kubera iki dushigikiwe n'umunyembaraga. Nukuri sintinya sinifite n'ubwo yuko tuzogera mu bwami bw'Imana kuko dufite imbaraga zikomoka mu bwami bwayo, tuzagerayo. Kubera iki novuga amagambo angana kuriya ariko uyu muntu utajambo na rimwe yasuje ukamugenda wamara ugahushuka imuhira ubu atakaje control kubera ko ubundi umuntu yahagutuka akubwira nabi azafashwa no kumusubiza. Iyo utamushubije ubuciye ijosi amagambo ye. Kuko ubupfapfa nukubona ko ari we waje waberewe wenyine kuza wamugenda mu bandi bavugira n'abandi baraberewe. Abafite ubwenge bubarinda kugenda mu nzira mbi kuko ubujiji tuvuga ni ugukora ibigayitse. Ubujiji ni ugukora ibigayitse mu maso y'abantu no mu maso y'Imana no mu maso y'umutima wawe, kuko umutima ukwemeza icyo wakoze ko ari cyiza cyangwa ari kibi. Ubu bwenge buza butuma tudapfa kwiruka ngo dukore ikije cyose. Bwenge umuntu azatakaza ryari ni igihe atagize ubwenge bw'Imana nk'ubwugamo muri we. Niki isi ikeneye, niki isi ibuze. Isi ibuze ubwenge bw'Imana kuko ubwenge bw'Imana buduhesha gukundana. Ubwenge bw'Imana buduhesha gukora ibyiza. Ubwenge bw'Imana ntibuza butwosha. Ubwenge bw'Imana buza butuma abagore n'abagabo bubaha Imana barangiza bakabana neza mu gihe cy'ibibazo. Ubujiji ni ugukora ibigayitse mu maso y'abantu no mu maso y'Imana no mu maso y'umutima wawe, kuko umutima ukwemeza icyo wakoze ko ari cyiza cyangwa ari kibi. Ubu bwenge buza butuma tudapfa kwiruka ngo dukore ikije cyose. Bwenge aho abantu bitegerezaga bakabona inzira ntigihari
naratangaye. Uzi ko ibyishimo iyo wicaranye n'umuntu mwakoroganye mugize imyaka 20 mwarakoroganye, iyo wishimye gutyo uzamumva imbabazi ko ziratibuka. Ibyishimo biza bituma imbabazi ziza. Ibyishimo biza bitera urukundo. Ayi wowe ninga ishimo urebe ko usaka kumutekereza nabi. However, Yesu ya Dr. Sam. Mana baheza umugisha mwinshi. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cy'Imigani ibice 16 murongo wa 16 wonyine. 16 igitabo cy'Imigani. Bibiliya iravuze ngo kubona ubwenge ni byiza cyane kuruta kubona izahabu. Mukuri umutima, mukuri umuntu yahitamo ubuhanga kuburutisha ifeza nziza. Amen. Imigani 16:16. Kubona ubwenge ni byiza cyane kuruta kubona izahabu. Nukuri umuntu yahitamo ubuhanga kuburutisha ifeza nziza. Amen. Turashima Imana iduhaye kuba ahantu muri ibi byiza bimeze gutya Imana yaduteguriye. Twabona uko twabivuga usibye ubuntu bw'Imana bukomeye. Tugiye kuganira amagambo y'Imana mu mwanya muto, hanyuma tuze gushimira iteraniro ryose, hanyuma tuze gusoza, tuze kwinjira mu bundi mwanya. Imana ikunda abanyabwenge kubera ko ubujiji ni ukutamenya Imana. Kandi umuntu wese utarahishurirwa Imana mu mutima abagishwe kumenya, kubera ko kumenya nyako ni ukumenya ko umuntu yaremwe n'Imana mu bwiza bw'Imana bukomeye. Nta bwenge bw'umuntu butari mu Imana bwobasha gutekereza ubumana bw'Imana. Umuntu ahabwa gutekereza ubumana bw'Imana iyo atunze ubwenge bwayo. Ubundi Imana iza yihishurira umuntu muri yo. Salomo yari umuhanga cyane ukomeye kuzo kumenya. Avuga aya magambo akomeye. Iwe aravuga ngo ubwenge, amina, amen. Salomo iwe aravuga ngo ubwenge ni bwiza ngo kuruta izahabu. Nta kindi kiza kitubera cyiza ko guhishurirwa Imana tukayimenya. Ubwenge ni iki? Ubwenge ni ubwugamo. Ubwenge ni ubwugamo kubera yuko ubwugamo buza burinda umuntu. Ubwugamo buza burinda umuntu. Iyo umuntu atunze ubwenge
buza burinda ubugingo bw'Imana afite muri we. Sinzi ko muhe mu nyumva. Iyo umuntu afite ubwenge bw'Imana, ubwenge bw'Imana n'ubwugamo, iyo umuntu afite ubwugamo buza bubasha kumurindira ubugingo bw'Imana muri we. Nawe udatunze ubwenge tiyobasha kuzigama ubugingo bw'Imana butuye muri we. Umuntu azatakaza ryari ni igihe atagize ubwenge bw'Imana nk'ubwugamo muri we. Niki isi ikeneye? Niki isi ibuze? Isi ibuze ubwenge bw'Imana, kuko ubwenge bw'Imana buduhesha gukundana. Ubwenge bw'Imana buduhesha gukora ibyiza. Ubwenge bw'Imana ntibuza butwosha. Ubwenge bw'Imana buza butuma abagore n'abagabo bubaha Imana, barangiza bakabana neza mu gihe cy'ibibazo. Ijambo rya kabiri, ubwenge bw'Imana buza butuma tugendera mu nzira Imana yemera. Ni mu nyumvira ubwenge bw'Imana buza butuma tugendera mu nzira Imana yemera. Bibiliya ivuga ngo ubwenge bugira akamaro gakomeye ngo kukuyobora nyirabwo. Ubwenge bugira akamaro gakomeye ko kuyobora nyirabwo, kubera yuko buguhesha kumenya ukandagira. Ubwenge buguhesha kumenya ukwiriye kwicara. Ubwenge buguhesha kumenya ahagukwiriye. Ubwenge buguhesha kumenya uwo uriwe. Ndende muri Kristo Yesu. Ubwenge nibwo buza gusobanurira icyo. Mumfashe duheze Imana icyubahiro. Haleluya! Ngicyo itorero ry'Imana rigomba kwibandaho n'ubwenge bw'Imana, kubera yuko utunze ubwenge bw'Imana taza yita ku ntege nke z'undi, ahishurirwa cyane gutekereza izi murimo kugira ngo azikosore. Twaganiriye na Apotre amagambo akomeye mu gitondo. Yambwiye ngo ntukagira ikibazo cy'abakwanga, kuko ngo ntiwubabuza kukwanga, ariko wewe ugomba kugira umukoro wo kutangana, wo kudatekereza kwangana. Wiyiteho, ureke kwita ku bandi, kubera yuko umuntu yokuziza nuko usa, umuntu yokuziza nuko umeze, ariko wewe mwereke icyo urico. Nasanze umuntu aza akizwa n'uwundi, umuntu aza akizwa n'undi. Ubundi umuntu agututse nawe ukamusubiza, uba wakiriye ubujiji bwiwe, nawe uba wemereye ko kubamo. Ariko ubwenge bw'Imana buduhesha guhishurirwa, gusubiza neza. Iyo twabwiwe nabi, umuntu akabwira nabi, namara akamusubiza neza, ngo azasubira inyuma akavuga ngo uyu yandushije ubwenge. uyu nguyu nukuri umuntu yogutuka, warangiza ntumusubize, aza ataha atekereza. Ubwenge buzagwa aza yoyoba imuhira, yoyoba iwiwe. Kubera ko inovuga amagambo angana kuriya, ariko uyu muntu utajambo na rimwe yasubije, ukamugenda wamara ugahushuka imuhira, ubu watakaje control. Kubera ko
ubundi umuntu iyo ahagutuka akubwira nabi azafashwa no kumusubiza. Iyo utamushubije uba uciye ijosi amagambo ye. Dukwiriye gutunga ubwenge bw'Imana kubw'ubwamo kugira ngo tububamo. 16 murongo wa 16 wonyine. 16 gitabo cy'Imigani. Bibiliya iravuze ngo kubona ubwenge ni byiza cyane kuruta kubona izahabu. Ni ukuri umutima, ni ukuri umuntu yahitamo ubuhanga kuburutisha ifeza nziza. Amen. Imigani 16:16. Kubona ubwenge ni byiza cyane kuruta kubona izahabu. Ni ukuri umuntu yahitamo ubuhanga kuburutisha ifeza nziza. Amen. Turashima Imana iduhaye kuba ahantu muri ibi byiza bimeze gutya Imana yaduteguriye. Twabona uko twabivuga usibye ubuntu bw'Imana bukomeye. Tugiye kuganira amagambo y'Imana mu mwanya muto, hanyuma tuze gushimira iteraniro ryose, hanyuma tuze gusoza, tuze kwinjira mu wundi mwanya. Imana ikunda abanyabwenge kubera ko ubujiji ni ukutamenya Imana. Kandi umuntu wese utarahishurirwa Imana mu mutima aba agihishwe kumenya. Kubera ko kumenya nyako ni ukumenya ko umuntu yaremwe n'Imana mu bwiza bw'Imana bukomeye. Nta bwenge bw'umuntu butari mu Imana bwobasha gutekereza ubumana bw'Imana. Umuntu ahabwa gutekereza ubumana bw'Imana iyo atunze ubwenge bwayo. Ubundi Imana iza yihishurira umuntu muri yo. Salomo yari umuhanga cyane ukomeye kuzo kumenya. Avuga aya magambo akomeye. Iwe aravuga ngo ubwenge, amina, Salomo iwe aravuga ngo ubwenge ni bwiza ngo kuruta izahabu. Nta kindi kiza kitubera cyiza ko guhishurirwa Imana tukayimenya. Ubwenge ni iki? Ubwenge ni ubwugamo. Ubwenge ni ubwugamo kubera yuko ubwugamo buza burinda umuntu. Ubwugamo buza burinda umuntu. Iyo umuntu atunze ubwenge buza burinda ubugingo bw'Imana afite muri we. Sizi ko muhe mu nyumva. Iyo umuntu afite ubwenge bw'Imana, ubwenge bw'Imana ni ubwugamo. Iyo umuntu afite ubwugamo,
buza bubasha kumurindira ubugingo bw'Imana muri we. Nawe udatuza ubwenge tiyobasha kuzigama ubugingo bw'Imana butuye muri we. Umuntu azatakaza ryari ni igihe atagize ubwenge bw'Imana nk'ubwugamo muri we. Niki isi ikeneye? Niki isi ibuze? Isi ibuze ubwenge bw'Imana, kuko ubwenge bw'Imana buduhesha gukundana. Ubwenge bw'Imana buduhesha gukora ibyiza. Ubwenge bw'Imana tibuza butwosha. Ubwenge bw'Imana buza butuma abagore n'abagabo bubaha Imana, barangiza bakabana neza mu gihe cy'ibibazo. Ijambo rya kabiri, ubwenge bw'Imana buza butuma tugendera mu nzira Imana yemera. Ni mu nyumvira ubwenge bw'Imana buza butuma tugendera mu nzira Imana yemera. Bibiliya ivuga ngo ubwenge bugira akamaro gakomeye ngo kukuyobora nyirabwo. Ubwenge bugira akamaro gakomeye ko kuyobora nyirabwo, kubera yuko buguhesha kumenya ukandagira. Ubwenge buguhesha kumenya ukwiriye kwicara. Ubwenge buguhesha kumenya ahagukwiriye. Ubwenge buguhesha kumenya uwo uriwe. Ndende muri Kristo Yesu. Ubwenge nibwo buzagusobanurira ico. Mumfashe duheze Imana icyubahiro. Haleluya! Itorero ry'Imana rigomba kwibandaho n'ubwenge bw'Imana, kubera yuko utuze ubwenge bw'Imana tazayita ku ntege nke z'undi, ahishurirwa cyane gutekereza izi murimo kugira ngo azikosore. Twaganiriye na Apotre amagambo akomeye mu gitondo. Yambwiye ngo ntukagira ikibazo cy'abakwanga, kuko ngo ntiwubabuza kukwanga, ariko wewe ugomba kugira umukoro wo kutangana, wo kudatekereza kwangana. Wiyiteho, ureke kwita ku bandi, kubera yuko umuntu yokuziza nuko usa, umuntu yokuziza nuko umeze, ariko wewe mwereke icurico. Nasanze umuntu azakizwa n'uwundi, umuntu azakizwa n'undi. Ubundi umuntu agututse nawe ukamusubiza, uba wakiriye ubujiji bwiwe, nawe uba wemereye ko kubamo. Ariko ubwenge bw'Imana buduhesha guhishurirwa, gusubiza neza. Iyo twabwiwe nabi, umuntu akabwira nabi, namara akamusubiza neza, ngo azasubira inyuma akavuga ngo uyu yandushije ubwenge. uyu nguyu nukuri umuntu yogutuka, warangiza ntumusubize, azataha atekereza. Ubwenge buzagwa aza yoyo bimuhira, yoyo biwiwe. Kubera ko inovuga amagambo angana kuriya, ariko uyu muntu utajambo na rimwe yasubije, ukamugenda wamara ugahushuka imuhira, ugatakaje control. Kubera ko ubundi umuntu iyo ahagutuka akubwira nabi, azafashwa no kumusubiza. Iyo utamushubije, uba uciye ijosi amagambo ye. Dukwiriye gutunga ubwenge bw'Imana kubw'ubwamo, kugira ngo tububane
bw'imana n'ubwenge bw'imana. Yo ya ubwenge buza butuma tugendera mu nzira Imana ishaka. Gatatu, kadusoma Imigani 16:17. Dusomere 16:17. Inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi. Uwirinda mu migenzereze ye abarinda ubugingo bwe. Amen. Ngiki cy'ubwenge buza butwigisha, ntibuza butwereka inzira z'abandi. Ubwenge ntabwo buza butwereka ibyo. Ubwenge ni jewe, uko ngenda, uko ntekereza, ubuzima bwaje buza buyoborwa n'ubwenge. Umunyabwenge agira ibintu bitatu bikomeye. Ijambo rya mbere, umunyabwenge azi gutekereza neza. Ijambo rya kabiri, umunyabwenge azi kuvuga neza. Ijambo rya gatatu, umunyabwenge azi gukora neza. Igifuzo kibwirwa n'amagambo atatu. Ijambo rya mbere ni uko gitekereza. Ijambo rya kabiri ni ibyo kivuga. Ijambo rya gatatu ni situation cicayemo. Usari igifu azagenda mu muhanda yashika ukamusanga aricaye. Wamaruka maze ngo se kuraje he? Ngo se haraho. None wavuye muhiri wawe uje. Ariko wari wahura n'umuntu mukaramukanya mukamubaza ngo ugiye ngo ye ntaho ngo naza ngenda gusa. Ubwenge buza buyobora umuntu akamenya icyerekezo. Ndamukunda Yesu, ndamukunda, ni inshuti yanje Yesu, ndamukunda we. Ariko Yesu naratangaye, uwo tunga Yesu neza ntiyobona ububi bw'undi muntu kuri isi. Uko turi beza iyo dufite Imana mu mitima. Haleluya. Tuzamure Yesu icyubahiro. Haleluya. Bana sifiwe. Ubwenge bw'Imana, ubwenge bw'Imana. Bibiliya yavuze Salomo aravuga ngo ubwenge buramurutira ifeza, izahabu zikomeye nziza. Ariko ubwenge usanga ubwenge buza butuma umuntu aganira n'umuntu ukamumenya ibyo umusubiza n'ibyo utamusubiza, kubera kuko kera wewe wabimenye neza. Hari umuntu uzuza akamagukubitira amagambo ukamugenda utoratoranya utwusubiza. Ubwenge ni bwiza, mwite ko kumenya. Irindi jambo, abafite ubwenge bubarinda kugenda mu nzira mbi, kuko ubujiji tuvuga ni ugukora ibigayitse. Ubujiji ni ugukora ibigayitse mu maso y'abantu no mu maso y'Imana no mu maso y'umutima wawe, kuko umutima ukwemeza icyo wakoze ko ari cyiza cyangwa ari kibi. Ubu bwenge buza butuma tudapfa kwiruka ngo dukore ikije cyose. Bwenge dukwiriye gutunga ubwenge bw'Imana. Ijambo rya mbere mu byo dukora, ijambo rya kabiri tukabera amaso ubugingo dufite, ijambo rya gatatu ubwenge buza butuma tutishira hejuru.
ngo tubwire uko tugaragara mu bandi. Oya, ubwenge nibwo buntu buza bucisha umuntu bugufi kandi afite ijambo yakavuze mu bandi. Naratangaye mpaye niga aya magambo, ubwenge buza bukwereka ko ari wowe utambaye neza mu bandi bose. Kuko ubupfapfa ni ukubona ko ari we waje waberewe wenyine, kuza wamugenda mu bandi bavugira n'abandi baraberewe. Haleluya! Ubwenge bw'Imana buza buducisha bugufi ukamenya ko hari undi. Haleluya! Baba sifiwe! Tuzamura Yesu icyubahiro cyane. Prime de vangere de. Ubwenge bw'Imana buza butwigisha kuko tugomba guca bugufi tukamenya ko hari undi muntu. Ubwenge buza butuma tutizamura ngo tubishire hejuru. Niba hari ikintu ijuru ritazarikunda ni umuntu uzamuka gutya. Ijuru rikunda abaciye bugufi, kuko guca bugufi ni ikimenyetso gikomeye cy'umunyabwenge. Niyo mpamvu ijuru rikunda ayo makuru. Iyi ngemu irakomeye. Navuga amagambo menshi, umutima w'umunyabwenge uzotuma umunyabwenge avugana ubushishozi, akamenya icyo akwiriye kuvuga. Kabiri, ufite umutima w'ubwenge agerageza gushaka ibyiza mu bibazo. Umunyabwenge azashaka ibyiza akwiriye gukora mu gihe cy'ibibazo, kubera kugira ubwenge. Iyo ibibazo bibaye, iyo intambara zibaye, iyo amakuba abaye, iwe si yazareba, azashakisha ibyiza muri ya situation itameze neza. Gatatu, niba ari ikintu kizacorohera umunyabwenge neza, umupfapfa yananiwe mu buzima bwiwe, ni ukubasha kuvuga undi muntu neza. Ubwenge buza butuma umuntu abasha kuvuga undi neza. Naratangaye. Hari abantu mu kanwa kabo umuntu agakora icyiza, ariko kubera kudahishurirwa kumenya, akananirwa kwatura ngo wakoze neza. Wagize neza. Kiriya buriya n'ubwoko bw'ibitekerezo bitari hejuru. Iyo umuntu atabasha gushimira umuntu wakoze neza, niba ari ikintu kiza kigaragaza umunyabwenge, azi kuvuga neza undi muntu. Yo, nasanze abanzi bose abantu bagira bashobora kuba bafitemo uruhare. Kubera ko iyo ugize icyo uvuga kiza kikuzanira ibyiza cyangwa ibibi. Kubwira umuntu neza, kuvuga ngo wagize neza, ni ukuvuga ngo kuragwiza inshuti gusa. Amagambo yose uzi ugenda yose azayama gukurikirana nimugoroba. Niba amariro uza wiri guteranya abandi bose, Arizona niwe bazabirirwaho. Kandi nta kindi kiza gituma Arizona bakuvuga, bazagikura muri kijya nawe wakoze ino. Umunyabwenge azayihutira kumva ariko azatinda kuvuga. Umunyabwenge azayumva vuba. Noneho apotre akwiriye umusobanuzi. Nabonye ko akwiriye umusobanuzi kandi w'ikinyamurenga kandi icongereza. Abantu ntibari mukumva. Nukuri jewe yatangiye kuvuga bijya ngo Rwanda rutarafa, nama mnongorero y'uwaje ndamubwira ngo agiye kuvuga Trump. Yagiye gutyo nama numva keraga. Ijambo ry'Imana rizajyumva abafite ubwenge bw'umwuka w'Imana, kugira ngo tumenye. Uyu mwijima utamurutse twokora ibyiza gusa nta kibi cyo kongera kutugeraho.
ni isoko y'ubuzima bw'abantu babufite. Kumenya gushishoza ni isoko y'ubuzima ku bafite ubuzima. Ibihe byose turimo, igihe cyose, nicyo yashakaga kuvuga, igihe cyose tugenda, igihe cyose turimo muri iyi si kigenwa n'Imana. Umunyabwenge azamenya ko igihe cyose kigenwa n'Imana. Kubera iki? Imana niba yaravuze ngo Imana ni umucyo ariko ibanza umwijima. Niba habaye umwijima tugomba kumenya ko icyo gihe cyagenwe n'Imana. Niba hariho umucyo hari igihe cyagenwe n'Imana. Niba turi mu bihe by'intambara ni ibihe byagenwe. Nazana ngo rebacu ijambo yavuze ejo, ubwoko bwa Isiraheli kuva aho bari kugera i Kanani ngo yari iminsi 3, ariko ngo bagenda imyaka 40, kandi ngo Imana ngo yari kunze ubwo bwoko. Ngo Imana niyo yabahitiyemo iyo nzira. Ngo kandi muzi impamvu yabibahitiyemo, ngo kubera kubakunda. Kubera ko amashuri arakenewe kuruta ibyo dushaka. Amasomo y'Imana arakenewe kuruta ibyo twebwe dushaka. Iyi nzira yose mwamuna twaye twirukamo siko tuyikeneye, ariko amasomo tuzoyikuramo azotugirira inyungu kuruta uko twari kubona ibyiza mbere y'igihe. Nimuhishurirwe mumenye ibihe ko bigenwa na nyir'ibihe. Imana yonyine niyo ifite ibihe zacu z'ubuzima. Haleluya! Niyo ifite ibihe zacu z'ubuzima kuri iyi si. Nubona umwijima urabudetse uzuvuga ngo iyi nayo niyo. Rick Warren yaravuze ngo nutangira kubona Imana mu mpanuka, wakoze impanuka wigaraguye hasi, ngo uzomenye kuko wamaze guhishurirwa Imana neza. Umuntu wese uzotangira kubona Imana mu mpanuka uzoba wayumvishije. Iryo jambo ni ishurirwa. Imodoka yakugaranzura gutya, wishura gutya wavundagurika, ukamumenya ko ari Imana. Yo kuva ubu sintinya nambibi zabejo, ibyago amahirwe si byose Imana ibitegeka, kwiganyira gusa kuvuze ibi bizabejo, ibyago cyangwa amahirwe, si byose Imana ibitegeka, kwiganyira gusa kwizera Yesu igihe abazize atiwe n'umukiza ukunda Yesu. Tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya! Barasifiwe. Namenye yuko umuntu azakora impanuka imodoka ikamushirana, Imana imufumbase iri kumwe nawe. Uri kumwe n'Imana we, umuntu azakora impanuka agacika ukuboko ugashanjagurika kugashira, ariko Imana imupfunyitse we. Nize kumenya ubushake bw'Imana ku buzima bwacu, kandi kwiga kumenya ubushake bw'Imana ku buzima bwacu, uwo kwiga kwakira byose. Yego, wo kwiga kwakira byose. Dukunda Imana, dukunda ubwenge bw'Imana, kuko aha niho hadukwiriye, aha niho hacu, ahandi si wacu. Imana umugisha kandi bagirire neza. Reka nshimire abantu batoya.
ndashima Imana kubw'iki giterane Imana yaduhaye kuri uyu musozi. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Bene data mwarakoze. Turasoje igiterane cyacu kuri uyu munsi, ariko ni ukuri amagambo y'Imana yavugiwe aha ngaha. Ndizera kuko ibintu byagenze neza. Ndizera kuko muri uyu muhana Imana yabasuye yabagiriye neza. Njewe kubera urukundo nkunda ubwoko bw'Imana, nza numva gusa buri weekend twoza tugenda dutarama gusa. Nabwiye apotre na mwene data, ndababwira ngo ukuntu mpaye numva meze ko ndumva notahana nabo bose icyarimwe. Kamanja Iowa, kamanja Meni, kaja na Arizona, mpafite gahunda nkama mbikorera rimwe hose nkahaba kubera urukundo. Ariko kabona simpamenye ko bizokunda, ariko namwe turabakunze. None umutima wambwiye ngo nuruha rwanyu gusa, naho njewe ejo bundi kwa matugaruka twese hano gutya. Abashumba bazaduheza ibi byiza, mubakomera amashimeshi cyane. Bene data babunge, mwemeye ko iki giterane kiba, Imana ibagirire neza. Ndashimira abatuye hano mwese, umuntu wese igikorwa yakoze. Dushobora kuba tutarakibonye n'amaso, hari aho kiye kivuga. Imana yarabibonye, Imana izakwitura. Uzabakoze iriya nibyo twabonye. Imana ibaheze umugisha kandi bagirire neza. Mubakomera amashi abantu bahana kuri uyu musozi. Haleluya. Ndashimira mwene data ahaguruke. Madamu warakikiye, haguruka tugushimire. Niko kwiza. Perezida wa hano haguruka w'abayumva. Vice nahaguruke nawe. Pastor wa hano nahaguruke. Apotre nahaguruke. Wewe evangeliste haguruka. Mukomere Imana amashimeshi. Mureke babwira amakuru. Aba bene data pastor yaduhaye itorero n'abagenzi biwe n'umushumba mukuru. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Twarabaye twarishimye, iki kibanza cyaratunejeje. Imana ibagirire neza kandi ibaha umugisha. Turashimira mwene data kugeza ubu ngubu niho tukaya tureba uko twigenza. Imana yo mu ijuru afatikanyije namwe mwese. Hari abandi bamama bahageze nijoro baje kutwakira, turi hariya mu rugo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Mukomera amashimeshi cyane. Ivan, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Bacumbikiye abashitsi bavuye Abilene, bakoze imirimo itandukanye hano, batanze ibyabo. Imana ibagirire neza kandi baheze umugisha. Ndashimira perezida hariya, niwe wabihagazemo, niwe twagiye inama kuva ejo bundi tutangaza igiterane, kugeza ejo bundi duhuye hariya Abilene dukomeza kuganira ku by'iki giterane. Imana iguha umugisha. Mukomera amashi menshi. Imana iguha neza. Namubwiye ndabivugira mu materaniro kubera iyo mpamvu twese turagera mu wiwe. Abashitsi turagera mu wiwe kubera perezida. Timwo kwangaga navuze. Mukomera amashi menshi. Imana igirire neza. Ndishimira bene data. Mujya n'abatelefonaga ngo tuzabane. Apotre twari twavuganye namutumiye hariya Abilene ngo duhure gutya. Namamubwiraga ngo hari ubundi butumire amariro. None ga emera dukatisha. Twama dukatisha. None dore ijambo yambwiye gusa ngo azishima, ngo imbabazi ngo nizihoberana n'urukundo. Ntawo menye ivyiwe nawe yarasinze rimwe. Mukomera amashi menshi. Imana iguheze umugisha. Twarishimye kubana. Namasanga ndamuhamagara tugiye kuza hano, tugiye gushika. Ndamubwira ngo mfite ikindi gikorane ayo. None ga wewe ndimukubona dusa. Ndimukubona dusa, ni mu ndege twembi gusa. None ga ni wewe twokomezanye. Abandi ko baraza bagafata pose bakidorongeza munani, ariko jewe nawe tuzohurire hariya. None uko turi kumwe ejo bundi muratumiwe mwese. Niyegereje mwene data uyu, noneho karavuga Pahoro nkibuka ubuhamya bwa papa wiwe nari mukiriyo. Niryo jambo yagaza abwiriza gusa, siko kwishuri twiga muri Tronkomene ari pasiteri wa nawe bamwita Paul kubera ise yabwirizaga amagambo ya Pahoro gusa, tahandi yageza asoma niko bazavuga mukiriyo. Noneho mu kigo nije wamuherekeje iwabo, ndagenda nshike nticari kiriyo cama kibigitaramo. None ngo kimare kubigitaramo namama riyinga ndi umunyeshuri.
nama ntarama gusa noneho ikiriyo kirashira twamema turatarama mu muhanda Imana nayo none dore turi kumwe narishimye kongera kubonana nawe Imana iguha umugisha ikugirire neza noneho namye ntekereza amagambo baza bavuga mu kiriyo y'umubyeyi wiwe yagaza agira none yamuserutsemo nta handi biba bituruka mukomera amashi menshi Imana ibagirire neza Imana yaheze umugisha mwinshi ndashimira ababene data naraye mbabwiye ngo baragenda mu gitondo twasezeranye ko bagenda ariko baza kumbwira ko habaye izindi mpinduka kubera imodoka yiwe yagize ikibazo birasaba kuko hari abamutwara ntabwo twateye igipindi none twishimiye gusubira kubonana no kubana Imana yo mu ijuru ikugirire neza mukomera amashi menshi y'iwacu yagize umwete abashitsi bavuye Dallas Paul Imana ibaheze umugisha namwe ne data Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza ko ndabona ko nituva ayo waguke ko ndabona ari Dallas ko ndabareba kabona ko Dallas tuzojayo muri ya mihanda ko ndabona tuzoyisirimbira mu ejo bundi tuzamure Yesu icyubahiro cyane imvugo yiwe ni ihame tuzamure haleluya haleluya asifiwe Yesu turishimye rero Imana ibagirire neza ubwoko bw'Imana mwakira iki giterane ariko muzosubire mugira umwete tuzosubire tubonane vuba niko kwiza mutaratwibagirwa mutarapana duhura ngo se nguriya ngo hajya ngo wigeze kugera iwacu oya mwama mutegura vuba dusubire tubonane twese kandi nimutinda nje wezo gitegura hano ndebe ko mushaka Imana ibagirire neza komera Imana amashi menshi cyane asante sana umwongera amashini cyane wanasifiwe sana urabona abantu hari iki twabasha kubahereza kweli asante sana abantu basize ibyabo basiga utuzi twabo baza kuduhereza n'amagambo wanasifiwe sana ubwite cyane ntacyo nabona mu bantu ntacyo pe gusa muri bikeya no bafite kuko ngo twabisaranganya kuriya ariko kandi imitima yacu iranezerewe turabashimiye by'ukuri by'umwihariko ku giti canje bakomeje kumbera umugisha n'abarusha ndabinginga nyabona nimugende muje kuryama mu mahoteli bamabana barakomeza babe hariya icyo kintu cyakoze ku mutima cyane mu by'ukuri sinzi ariko ndabona mukeye mwese mumeze neza mumeze neza bwana sifiwe sana reka sasa maze matambuke hano afashe aka kantu abantu ko barakomeza kundeba cyane ni nkaho reka tumukubitira amashi reka ntambara ko murategwa amashi tumukubitira amashi abantu ko barandeba neza ni nkaho hari ko bashaka kumbwira ariko reka mfashe muri iki kintu kuko ntashe ibintu byose sinabikora jenyine ndashaka kugira ngo tuze guhesha umugisha abakozi b'Imana muri bikeya dufite uko umuntu aza gushoboza siko bimeze nabize hari abakoze mu by'ukuri igiterane mwaragikoreye kandi bakomeje kubashimira n'ubundi turakomeza tubashimire ariko kandi reka muheze kano kanya gatoya kugira ngo aze kuza kubana natwe iminota nk'ingahe hanyuma babwire ibindi biza gukurikira kuko hariho gahunda yo gusengera abarwayi dufite abarwayi hano mu muhana wacu harimo abana bari mu bitaro harimo abantu bafite ibibazo turaza kubasengera nyuma y'iki gikorwa Uwiteka zenda Imana biteguje atarabaho kugira ngo umunsi Uwiteka uri gukora kino kintu kandi imbere y'abakozi bakomeye bafite amagambo menshi ariko muri zo zose nkwinginge ube protokole wawe udakuceceke je nkunda ibintu bitujije banasifiwe nkunda ibintu bitujije birimo ibintu n'udakora uceceke utanga amahoro ariko ibyakozwe byose ingeno y'abashyitsi baduhaye
haleluya mureke dukomera imana amashyi ku ijambo urakoze pasiteri wanjye Dr. Sam.